Opština Palilula ima jedan od najvećih potencijala kada govorimo o gradskim opštinama u vidu poljoprivrede i proizvodnja hrane, pre svega na teritoriji naše opštine, i mi smo došli na ideju da pokrenemo jednu dobru akciju, a to je da dodelimo 34 plastenika na teritoriji naše opštine za poljoprivrednike koji su javili na konkurs i koji će, nadam se, u narednim mesecima i svoje proizvode prodavati na svim pijacama u gradu Beogradu. Mi smo odvojili 4 miliona dinara. Kao što vidite, ovaj plastenik iza nas košta 115.000 dinara, znači 34 plastenika za 34 domaćinstva. Puno mi je srce kada vidim jednu porodicu koja živi, izdržava se od svoga rada, svakodnevno proizvode hranu i mislim da će im ovaj plastenik doneti još veće prihode i još veću zaradu. A ja se nadam da ćemo mi u budućnosti jesti vaše namirnice, kupovati vaše namirnice, ovde je organska hrana u pitanju, što želimo da istaknemo pre svega, i mi ćemo nastaviti i u ovoj, a i u sledećoj godini da podržavamo poljoprivrednike na teritoriji naše opštine. Obzirom da imamo 44.000 hektara zemljišta, pre svega poljoprivrednog, očekujem da i dalje budemo na tabeli prvi što se tiče same proizvodnje hrane, a tražit ćemo i pomoć Ministarstva poljoprivrede i grada Beograda i svih ostalih institucija kako bismo pospešili i poboljšali poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji naše opštine. Kao što rekoh, ovo smo izdvojili iz budžeta opštine Palilula, 34 plastenika, 4 miliona dinara, 115.000 dinara po plasteniku, i očekujem da se ova investicija na neki način vrati, da imamo više prinosa, da vi imate veću zaradu i naravno da uposlimo još više ljudi. Hvala vam.